Birinci Allah Teala'nın birligi. Kudayda la ilahe illallah Muhammed Resulullah demenen Allah'ın birligi yürekке jatpap kalmaydı. Allah ol ulug zat. Adamın yüreğinde iman, ol adamın yüreğinde janinde boladı. Taninde bolmaydı. Taninde. İman degen adamın janinde boladı. Onun yüreğinde boladı. Tende ne ol? Tende sırtkı nimetler, körü, estu, is bilu, dam bilu, katı jumsaktı bilu, köremiz, estemiz, is bilemiz, dam bilemiz, katı jumsaktı bilemiz. Bu tendimizdeki bolgan sezimdir. Bugan yerede adamın oyu. Sonuçta bunu Allah Teala'nı tanımay, жүрген көп bauırlarımız Allah Teala'nın осы sırtkı sezimmenен pikir kılatınlar. Buman Allah Subhanahu wa Teala'nın vahdaniyetine jete almaydı. Allah Teala'nın birligine jete almaydı. Onun yüreğine Allah'ın haklığı men paktigi yürekке jat bolmaydı. Adamın janı közge körüp bolmaydı. Kulağınızdan esite almaysız. Murnunuzben isin, ağzınızben dämin, kolunuzben katı jumsagın bile almaysız. Bunu gayip değil dedi. Osu senim adamın janinde boladı. Allah Teala'nı şınayı tanıgan adamda onun yüreği aşık boladı. Onun koğamga paydası boladı. Ol adamın janının bari bir. Ol tanine kögül bölmeydi. Ol baylığına, biligine, mansabına ol kögül bölmeydi. Ol jandagi iman. Osa Allah Teala'nı biz жақсы tanıdığımız gerek. Köptegen adaskan kavimler adasıp ketdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Senlerden aldığı ötken kavim eğer ayağın bir şunkurga sabasa senler de sabalasınlar dedi. Yahudiler adastı Allah Teala'nı mahlukka uksatıp, Masihiler adastı mahluktu Allah'a uksattı. Al nağız momun musulmanlar Allah Subhanahu wa Teala hiçbir mahlukka uksamaydı. Hiçbir mahluk Allah'a uksamaydı. Osu nerse adamın yüreğinde bolu gerek. Osu fitrattағы negizgi senim. Osu senim yürekке ornықпаса, onda ешқандай пайда болмайды ол. Кезінде osu senim yüreğine ornыққан adamlar tipti mынау ormanga bargan кезде, ағаш шабуға барған кезде балтасының жүзіне не орап алады екен? Мата орап алады екен шүбірек. Басқа ағашқа тиіп кетпесін, зияны тимесін деп. Сол дәрежеде. Адамдар жан-жануарлар бұлай тұрсын. Енді Құдайдың хақтығы мен пәктігі жүрекке жат болмаған екен, ода ешқандай көркем мінез болмайды. Пайғамбар алейхиссалам 13 жыл адамның жүрегіне, жүректен жаңағы нәрселерді, жаман қасиеттерді шығарып тастады жаңағы. Ақида болды, ақлақ болды. Аллаға сену, ақыретке сену, көркем мінез. Осы нәрсенің барлығы жүрекке орныққаннан кейін олған шариғаттың орында оңай болды. Қоғаммен араласу оған оңай болды. Әзір кезде қанша намаз оқиды, бірақ қоғаммен қауыша алмайды. Қоғам оны жек көреді. Өйткені onun жүрегінде не болмай жатыр, Аллаға деген сенім жақсы болмай жатыр. Өзі муахидпін дейді, Құдайды бірмін дейді, ал бірақ Құдайдың бірлігі мен хақтығы пайғамбарлар танығандай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям танығандай, сахабалар танығандай, ғұламалар танығандай, олардың жүрегіне марифат келмей жатыр. Осыған біз жақсылап көңіл бөлуіміз керек.